Kad se samo sjetim da sam ja davno napravio video za Batman Beyond, a nisam se nikako dotakao velikog filma iz te serije, a to je Povratak Jokera. A da ćemo zaći u ovaj film i reći zašto je ovaj film jedan od najboljih Batman filmova. Prije nego što uopće započnem sa pregledom ovog filma, moram pomenuti da postoje dvije verzije filma. Jedna koja je cenzurirana, koja ima i hrvatsku sinkronizaciju, za divno čudo, i ona necenzurirana, koju i bolje da niste nikada vidjeli. Da, ja vam kažem, bolje da je niste vidjeli, no sada budete, jer kako budem prolazio kroz film, reći ću kako izgledaju necenzurirane scene. A vjerujte, ima ih dosta. Pa ne tratimo časa, krenimo! Na početku filma neka nova banda Jokera je kanila ukrasti jedan komad tehnologije. Inače, htio bih malo komentirati ovu ekipu. Imamo nekog debelog sa maskom, neko strašilo, nekog velikog momka, dvije blizanke. Jedna od njih mislim da je Jasna Pajić-Picukarić i hijena. Mislim, baš radna ekipa. Mislim, jesu i oni Jokeri ili su neka skupina djeca obučena za noćišnica i sada idu poslat kiše. Ili ja možda previše pričam. No, ta njihova pljačka nije mogla proći bez... Cure, dečki, zločesti ste, morat ću vas tužiti mami. O da, našeg mladog Batmana iz budućnosti! I sad nam kreće jedan od onih akcijskih scena, inače ova scena je malo duža u nescenzuri. Jao, podobno su ga prebile ove blizanke. Uglavnom, Jokeri su uspješno pokupili plijen, no Batman im je za petama. I budući da se jedan od njih htio riješiti Batmana, otežao je prijenos njihovog plijena. I naravno, plijen im je otišao u dijelove. Ali dolazimo do ovog trenutka. Motka. Što si rekao? Motka. Jep, ja ne znam zašto ovaj tupan ne gleda gdje ide. A da, bori se sa Batmanom. Koji glupan! No bez obzira na potračeni plijen, Jokeri su ipak uzeli neki čip iz stroja i pobjegli. E, to neće ići od moje plaće. Je da, kao da grad ima para za svo to uništavanje koje ti napraviš. Terry se vraća u bazu, javlja Bruceu o pljački i kako je prošlo i govori da tu nešto ne štima. No zato nemamo vremena raspravljati jer se Bruce vraća na čelu Wayne Enterprise-a i neki tamo lik nije sretan zbog toga. Siguran sam da ćemo svi profitirati od njegovog iskustva. Ipak, svakodnevni napori vođenja velike multinacionalne kompanije stresni su i za mladog čovjeka. Nadam se da je gospodin Wayne dorastao tome. Ovdje već vuče prvog sumnjivca, a vi? No okej, a sada vidimo što rade naši zlikovci. Pojavio se Batman i morali smo kidnut, no spasili smo ovo. Memoriju konzole. Okej, ova ruka me plaši. Znam da nije puno, ali... Nije puno? To je ništa. Tek malo da ponovo čujem taj glas. Jadnici. Svi skupa. Sramota za ime Joker. Glas mi je jako poznat, ne mogu odrediti otkud. Tjera nas da jurcamo uokolo i krademo te gluposti i to bez love. Ne govori nam što mu je plan čak i ako ga ima. Želim iz bande. Kad baš hoćeš. Okej, mislim da vidim kud ova scena vodi. Hej stari, pa daj se smiri, samo sam se šalio. I ja isto. Ups, ne nisam. Pa to je Joker! I da, glas mu daje Slavko Brankov. Tak da, gospodo koje ste proizveli ovu sinkronizaciju, svaka čast. To ista osoba daje glas Jokeru kao i u Batman animiranoj seriji. Uglavnom, Joker se sad spremaju za još jednu pljačku, a ovoga puta Joker ide sa njima. U međuvremenu, Bruce i Terry su došli na zabavu u povodu Bruceovom povratku na posao. Ali na tu zabavu upada upravo...
Gotame! Joker vam se vratio! Nemoguće. Ova rečenica od Brucea mi govori da Joker ne bi trebao biti živ, ili možda... Anyway, Batman spašava dan, ali prekasno, jer Joker i družina bježe sa nekim plijenom. Sad dolazi pitanje, tko je taj Joker? Odgovor ne možemo dobiti jer Bruce šuti. Terry želi saznati neke informacije od komesarice Gordon, ako neki nisu skužili, to je Barbara, a nažalost nije ništa saznao. Malo poslije mu Bruce kaže da bi on trebao biti mrtav, ali kada je Terry htio saznati više... Želim da vratiš Batmanovo odijelo. Što? Okej, ovo je bilo neočekivano. Nešto su se malo porječkali i prisjetili se prvih epizoda. No bez obzira na Terryjev monolog, Bruce želi odijelo. I šta misliš šta je Terry radio poslije? Otišao van! I tu upadaju Jokeri i malo se pošoraju sa Terryjem. U isto vrijeme Joker upada u bed špilju. Zdravo! Batman! Ček malo, kako on zna da je Bruce Wayne Batman? Terry se uspio spasti od Jokera, ali bez da njegova djevojka završi u bolnici. Terry potom čim prije juri ka Bruceu, da mu javi vijest, no... Ovo je opasno, čovječe! Terry mu da protuotrov i sada lagano spava. I sada dolazi vrijeme da se sazna istina koju skrivaju Bruce i Barbara u vezi Jokera. Dakle, u davnim danima Joker je oteo mladog Robina, Tima Drakea, sa kojim nisam u rodu, samo da se zna. I Batman i Batgirl su ga tražili i tu nailazimo na jednu stvar koja je drugačija, a to je ovo. Da, kao što vidite u verziji bez cenzure, Batgirl je pričala sa djevojkama sumnjivog morala. Mislim, pogledajte kako su obučene. Nakon nekog dužeg traženja otkrivaju da se Joker skriva u Arkhamu i tamo smo zatekli dvojac sa... Reci, zdravo, juniore! Okej, šta se ovdje događa? Batgirl upada i sada se svi razdvajaju. Dušo, daj mami bazuku! Joj, kak bi ova rečenica bila dobra da ja stavim imam više entuzijazma. Batgirl i Harley se bore i što mi se kak završava. Pada! U međuvremenu Joker pokazuje Batmanu jedan video uradak koji nije baš normalan. I tu se Bruce naljutio i kreće tuči Jokera na mrtvo. A opet Batman ne može tu ništa. I sada ostaje na milost i nemilost Joker Junioru. I onda se desi ovaj twist. Jep, Joker Junior je ubio svog stvoritelja. Ček malo, je li ovo bila cenzura? Ne, ovo je cenzura! Ne znam koja je verzija brutalnija, ona sa direktnim metkom ili ova sa strujom. Mi napišite komentarima. Nakon te priče koju je čuo, Terry počinje sklapati slagalice i pokušava nešto izčupati iz odraslog Tima i nažalost ništa puno. Pa onda odlazi kod našeg prvog sumnjivca, kojeg su međuvremenu napali Jokeri i tu se neke stvari počinju otkrivati, kao na primjer predmeti koji su kradeni i čemu služe kada se spoje. To su sve stvari koje je Joker ukrao. A sada spojimo to dvoje u nešto što bi koristio stručnjak za komunikacije. Netko Timovog kalibra. Što je počeo na epizodu gdje se pojavio Dr. Freeze i tu već Terry pronazi krivca iz onog Batmana. Tim Drake! I sada Terry kreće ustaviti Joker jedan za svakda. I tu negdje vidi se ovaj prizor. O Bože! Ovo mi nikad ne dosadi. Jup, Tim Drake jest Joker. Za ne povjerovat. I tu nam sad Joker otkriva da je u stvari on usadio jedan mali čip koji tjera Tima da se pretvara u Jokera. Ja sam bez riječi. Terry uspio neku foru zeznuti Jokera i uništava čip i spašava Tima prije nego što cijela zgrada ode u prasak. I opet je Batman spasio dan. No tu naš film nije gotov. Vi, ništarije jedne, ja se borim da vam pružim dobar dom, a tako mi zahvaljujete, jeli? Skoro mi je puklo srce, nadam se da će vas osuditi. O, šuti, bako Harley.
Ček, to je bila Harley Quinn, znači preživjela je pad. Nisam ni sumnjao. I naravno zadnja scena je u bolnici gdje Bruce dolazi posjeti starog prijatelja. I tu je sad doslovno kraj filma. Sad, kada sam prošao kroz ovaj film, što bi ja tu trebao još reći? Ništa. Priča je vrlo odlično postavljena, razvoj lika je odličan, naravno dizajn Jokera je stvarno odličan i naravno hrvatska sinkronizacija je ista kao što je bila i u seriji. Jedno što vam mogu reći, ako želite sami pogledati film, imate moju preporuku koju god verziju odabrali.